Tini sangrong salo Dhalai hangor ni bisingo khobjak ambasa Dhalai junal habanok ni conference hall logo 47 ambasa Tipra Mothani ingui batai kuplai ingnai Chitta Ranjan Debbarma tei 48 koromsar achuk thayo Tipra Mothani ingui batainai Borom gnang Dangshu no tini Tipra Motha Dhalai district political committee ni bisingti khlai tini o khorok nui Dhalai hangkorni bisingo klainai achuk thaini bisingo klainai 48 koromsara achuk thayo Tipra Mothani ingui batainai Dangshu tei 47 ambasa ni ingui Tipra ni Mothani ingui batai kuplai ingnai Chitta Ranjan Debbarma no tini Borom Yapharlaikha khumbudang rok Yapharmani bisingti khlai paithago kokma thumnai rok bai kok sana thangui 48 koromsara achuk thaini Tipra Mothani ingui batai kuplai ingnai takhuk Dangshu kokma thumnai rok bai kok sana thangui sawai khnarekha daktui no jeng koktoma kaham manan thangui tongo 27 ni bisingo no jeng interrogator eba chongjaknani thangui tongo inei sawai khnarekha tini takhuk Dangshu tei lukorok no hambai yapharka bubagrano puitu chawui thanchani mario phaiei Tipra Mothani MLA rok no kuplai khaimani bagai hinei sawai khnarekha tini paithago koktoma thumnai rok kok sana thangui 48 koromsar achuk thaini Tipra Mothani ingui batai kuplai ingnai MLA Dangshu lukurokno okno sane dalai na hambai jotono thanchani mario ko haimani jotono nukjakha buagrano trust khai buagrani upor belief tondi 27th ni bising interlocutor appointed nai apni pore जों साइमान जोंनि त्रिपुरानि हिस्ट्री बाहाय चेंज कायसा नं नेशनल उनको बा ऑफिशियल उनको या अब फेलिसिटेशन प्रोग्राम से जों जीती मानी परे 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय 48 कॉन्स्टिट्यूएंसी जों बिजन एमएलए और प्लेजर और फेलिसिटेशन दिना बलि रिखा जों प्लेजर अब जों उनको सेट खैजा जों गवर्नर एड्रेस बनासिनि दंनाय जों दिनै आसो 70 years जों डिप्राइभ माने सेकेंड क्लास सिटिजन नि माने अपनी दालि दिनै आरो एनाफ क्वेश्चन दङ जों क्वेश्चन रेज खालामनाय नरम नाय दङ बिकज जों क्वेश्चन काम रेज